your hands. Soye Kokibate ow'emyaka 30 ku Rugomo district ya Buko asingira empaka za Kampala MTN Marathon bwa nyuma yo kwirukangirisha 2:17 n'akatikiti kamwe omumpaka z'orurengo rw'abashija nukwe kusingura sente z'orukwika miliyoni 82 omuza Uganda. The rest it was so tough, but I keep enduring. I keep endure to finish the race. Then up to the end, I feel my body was not tired. So I said I just want to try to push a little bit. Yes, that's why I tried. The way I tried, and then I passed. I go myself. Yes. Gwakuratirwa munyakenya Samuel Karaleyi airukangiresha 2:17 n'obutikiti 20 nokwe kusingura miliyoni 21. Rero Nathan Ayeko yahendera omwanya gwa kashatu kutwara miliyoni 10 n'emitwaro 50. Abasinguzi bakwasibwe medali na check aha mukoro gukurirwe president w'ekigombe cy'orukwebembero kwiruka mu Uganda Dominic Otuchet arukwerwaho Sylvia Mulinge wa company ya MTN Uganda. Zempake z'abakazi zisingirwa munya Uganda Juliet Chekwer ow'emyaka 32 ozirukangiresha 2:39 n'obutikiti 18 nukwe kusingura sente zikuhika miliyoni 82 eza Uganda. Beatrice Cape Kemboy akwasira omwanya gwa kabiri yasinga miliyoni 21. Neri Jepkeloy yakwata ekyakashatu kusingura miliyoni 10 n'emitwaro 50 kandi bona babire bari abanyakenya. Zempake za kilomita 21 omunya Uganda Abel Chebet asingereza abashija ez'abakazi zasingurwa Rebecca Cheptegei. Empake zibire nizishajikwa New Vision, Stanbic, Hawaii, Rwenzori, MTN hamwe na KCCA.